Kuringana na mutabania wa gikundi giki ya guthingata maria maturigiciirie niwe Alex Mitambo ni augite ni mambikite mitaratara ya kuhithuria mbeu 500 cia kinduire niguo kuhurana na unyihu wa irio. Mitambo augite mimera ya kinduire ni ihotaga kuhurana na ucenjia wa riera na uguo bururi ugakorwo nduraga irio imera-ini ciothe. Wale wakulima wetu wakilima chakula mzuri ya kienyeji bila kutumia dawa itawasaidia kuwa na afya nzuri, na ukipata kwa kila community ikiwa na watu wako na afya nzuri, pia hiyo ni maendeleo. Chakula tu inaweza kuwa ni kitu muhimu, kwa sababu mtu pia kigonjeka tunatumia pesa mingi sana. Mathengeirerio uria ni umwe wa athuri a Andu ya ugikuyu ni ugite ni mutaratara mwega wa gucokia unduire ni gukorwo andu ni mateire ikinya thutha wa kuhimbiria maundu ma uthungu. Njukite haha ni undu wa kurutira thi 12 kigongona aria maumite thi nyingi. Andu acio mokite guku ni undu wa ngumo ya guku Kenya. Mabururi maria mekinyitie ni Benin, Ghana, Ethiopia, Tanzania, South Africa, Uganda, Togo, Zimbabwe, Burkina Faso, Rwanda na Kenya. Ngiripotera Kameme TV, niye getwo Wambui Njihia.